The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 9863050899. Dang hakikandiat na gibeladam Wasnya walang dahar sembut menteri rangba beri kami keterangan transport ula penbena bagi kali kamai kemdan kamban pendai you vehicle location tracking device hapok kali jungki kat bagi nongnya kali kamai hadu menta kidang haban ma cenge nama kecing syak batha jungki ban pendai uni utiar hapok kali dak cing su khia halor kanie na kaliang kisuncuk kinongnya kali kamai sor berkapsor hak foto rekul bera jor penrio jalai badi kendu commissioner transport kesorgar jella bani kran halor kani gaman habakran siglat patai kubor ba pensuk yuroy Assistant General Secretary Long wala kaladan kecing perbenanu sembut menteri rangba bagi kali kamai kimdan kamban pendai you tracking device hendai kapasungsi kalong babuan dapat kinungnya kali kamai habagi thiet kali kisah bethaban pendai you tiar lem kumta kinum yo ik permit ulang mana kaliang commissioner ula pensyai ba umla bani ai nomor ba you tiar la pendrung hak system joko Ministry of Transport kesorga India hak mana kaliang jungupat ula kular bala ikendo ikihe ke ministry bani kran halo kani kamat ing layo man ya mani kran bot minister manam step akabide bu new vehicle location tracking device mo dengan itu ya pi hadu menen kasni bidang yo e kacu ujor laki nongnya kali taxi jongi ba kini basai kali thamai hadu mentamene kita kapat pentat yung ni VLTD ada kim pentat yung ni dia ka permit kecuki empas kemudian di finance kecuki empas dia habide ba kini ka pentat ngi kendu ngi persang meni kendu minister mata kasni ndai mo don sebar Minister of Transport ngelio bani karena kafun dah haklah hakbedi nakaliang minister kadung statement ke ulakaran mana uang ba ndot nakaliang ini ke local taxi ngimdan kaman pendaju ini tracking device di habedi bakani tan nakaliang kejung iwan hang commissioner office ban pressure yu ban keliu what minister ulai kat kanika assurance pangimdan kaman pendaju VLTD ndri bali hadu menta takaban pendaju VLTD mereka jubab ke begiyo nang ni ka ba yung ni ya VLTD la pedrung ka sistem aparong sa sistem ba ibarat kani ka sistem operate naruna nak ke Ministry of Transport central tiki ong kumla pane habedi benta tingi leyo bani karan binathir bakani batki dak bakadu ka solution ka bangla ono mi kalong ba dak jing penbor ka jongi ngla pressure kina kalian ka joki mentak la ka assurance bakin kin nang hakini si baron kin bani kendo no ya kami ya Ministry of Transport central kin perkira kini jingi Leno kalau boleh minister ukuran komuni haum satu tip minister spang kani pi kacang kalau ba beneli kacang libu kacang tho haum minister ngani tu pi akmi jung minister kalau ba haum pikiran kan ya kini kentin lama ke social media akini teu baladep bana kilang ki local taxi ngin kam shu para jun VLTD tingidan kam da kacang tho kabelong ka proper notification lapo table kacang upi Andai kami kata ngimpat dia aduk mentah. Dia nak tak kata bahang ni hapan pada jun VLTD. Dilawan padang ni tangi lapo commissioner office tu kipini la kacang ki ong bau ni ko ang himantan mo uni larong po sistem ada sistem la control nar bo Ministry of Transport ng tinapo central te kata kadi kajing kajoki te marki ong kong jing batay kajoki ba yaki kali kamay kimpat classified la kajong kategori ani mod kali kamay passenger vehicle kali kamay commercial vehicles kiwan be kajo kategori bari pendak di VLTD te nakali ang kajong la pressure ki naman pala ngi ko lokal taxi ngimle jinay kan itu ngi la pau mo ngi lokal taxi kajong ngi ngira kan nayo nani nakandai la tang kuma nyo kilometer ka radius ka bagi kali jungi bagian kamu ngikit tangi lokal passengers kamu man ka arm kilometer man kalai kilometer passenger lahir wala da jingai ro kilong tangki kapsar ngila pun kuma smith hamelim halaj lengkot mo bat kini basyong kali smith kali melim kali lengkot ro ngi kidai trashno ki driver snong kinong chong kali ru kini snong ki beli yo ki beli tre ki bon tre ta ka safety bak security kala dodol pa kata kali ke safety bak security kala dodol pa akil kan taxi jungi di basyong ki passenger ngi chupi mensiman syai wada menmiat menyong kan cu EP kalau lupa safety security nomor kini driver kini driver lokal kan cu EP buat ki passenger bun kini passenger lokal ke safety kalau lupa kata benengkong buat ke par kecing kalau pi manta apa denung new vehicle location tracking device pi bora south kini ki post jong kini ki jinghang ki jongi bora south kini ki bo kini press button kini ki press button kemud lada press ya kini mud kadang-kadang ka jingma atau kali ka jingma jong passenger dan ka jingma jong driver pi ni matip pemilik pertemo ki kan nikit ki kena mau kidung kibrik bam tip rule si hakajing pendai kakti kemudian ko tayo pendai itu device yo mungkin itu button pi katu ko digreski
tementala la kamdan ka ibos ni ko tu ka kalong reski menta ka jik penstam kat kum ka notification tu tang device kan le jeru YouTube pun kam bakla YouTube button kita ki jing e pi mak di kali kamai pi mangim ket gi beri besi jangai kita gi beri la jong ki bang itu ita kita ngapok region kala jong pi Nangim ya kata lamta kajing suk nganya kata ngim persa marngim ni suk nganya ngani tu pi ki nomor ki driver apok ki association ki jongi ngani tu pi ni kudup live artli kita association ki driver apok ki association jongi apok senjuk ka jongi ngani tu pi ki di register driver ki bola itu de ki association pair ki biang kajing tho na kisno ngani tu pi ki bek epek card ki biang driving license ki biang lo na dong sedong dapat kum kajing tip sampai kan tuli narai gini ki kali lokal ikla pendat ni tracking device hadu menen kasni ki balan ujor sini kita kembali kau tuli kita kembali kau tuli kini di belak pendat ini ki bala ki empat pendat kini kita dang jing di bala pendat ni kami kan su kita itu jing sang ni ong ab kin regen bentar bapli la arbnai ki ab siap kita kajuba dengan tracking device mo ngimi ke jing syai hadu mentam menero dam tak sini jing syai ini bapli bon kembali kau tuli ki kali kan jong ni kan su pi basai kali semai ki hapan penjeng ki kali ki joki Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya